ke tu ya kini arlo ke tak kong tulongi kong tumpong di mana tu di ini kong ada ni kong arlo ke bang ini kan te bang kong ni tu di mana experience muncul mau mana tu bong sungai not di kan ini jadi kelar kan hal ini provin lah facilities kelong lelam dan sengro itu gue lah lelam dan tu bang kok ke select dan nili bang meeting nang tu ni tumpe kita nili tum Delhi dami tarik ngerti ya dengan sini nainan ni bentar Delhi meeting tu dia nang ni sini bicara ni sini nang itu nainan ni meeting itu no ada opinion decision orang bukan itu menang begini ni dak henang gelet dia ni pen aku 11 ni aku plan kita nang lima jam ni jauh ibu engke security service di agensi loh kalau tasu agensi apa kita Guwahati dah ingat Guwahati dampo ni office long dampo ni kecilnya tengke nang litung kan advertisement yang pipe di advertisement fee nang lo Saturday ni kang sam senang lo 18 ni nang lo 18 ni kang sam lo angke lake second Saturday di second Saturday ke next Sunday lo angke Monday ke nang tu interview ke 20 tarik ko di 20 tarik ke 18 ke 2 दिन ang ko tong ko 19 na 18 ben 20 sila isi point lo ni हमने कर लो हमने का चीज लगे ना तो मना सी पिन से ने दैट इज स्टडी है लगे तला तो बिग पॉइंट लो दी लाइसन लो प्लस नाले तुम अन बा एक्जिस्टिंग बांकन में 39 को 39 atuman ta interview ke dam de lo dong ta one di kali te lang tum ka pe ka schedule pichine ko lo so time ke ni ko di amase projok lo fresh ta bang tok sila tum pider lo di interview process to form pider lo sida interview pidun dikpin na ko namen do di malfunction lab lo alang de ka jonghu bu sida army klan tan de jonghu di sila so opot bang na ni Guwahati bang ni investigate dampo pinap mani li claim po kita masih dami po claim po ada details bang ni li cingki po plus naina ni banang tung duno meeting APSLC pen bang ni li tung central committee tung nanti tong dun bang ada ibon teman itu bang tipo ke Delhi dam ni era ni morning dampo dena sibang kasi pinap nang tung nilang lima kabang sini di lo kita meeting maning long kapas di meeting yang hitung solution lang web lonte ka paling panla ko itu claim ko doi bo di sai ke tiki bang for ma pa bang di itu hang ke selang ni tidak ka ani ke ni solo unde la lang ka bu di lang do se te ora isi ka ko ke ni nang itu tak rompan ke mana ke makam claim bang de po ani bang da udah sai so ini nan duri ko na poli do tame sita non ke administration pen ati dang ke chakat lo naina ni jong si solution bang we ko tampe ini tum la ka ko yen kana to check ni ma claim ni amata ni kang lo nang tum ta la ka bilang ke project ke wan ke la ke ha nan ni pen ke bang tum khan an le nang tum lang so man puli tum dak ne pe kali job ke local tum security direct local atum khan si chance ko kare 100% nahi itu marong penon bang hari ini bagus kan lo cenai kita selama ni kan di follow kita oke opportunity se beda job suriner ke pasakur ke claim khanan rakar banglo hobe 8000 dorma e belak sakuri loi jaga re nai itu jaga thaka tu eta ho tar bilang ki eta jaga ya didi aku amat midi kini bele ko ni preference dia bele ko jago di Salam ni dan sok kana tu nonton ni yang peglong lo na tu senior ang sil experience ang tu 10 years again sil masih nang tu pan ni tu kami sin important ang kami fokus ni basic ni jaga tharang ke tongbung bang ne delo tanili ke tomon lo nili sar jaga thar panang tu malam ni pale po de han po alang li tame aku arona lam tima palang china de il tum ka duwe da chini lo ke 6 schedule alam ni tum kan bom lo apen 6 schedule along ke itum hansi ajak kong ke nang kilo ke di lokela tum hansi
la pena dak siksidul ke la ke hong bidan na porsi hala dak ke central ek la pen state ek ta direct na tem nong le central la go company lo kumar lo kasemar state ek la pen central um se kasemar lo mati la state ta central um ta directly dan nang lu until and unless it is modified company ek dolo mene all over India sida Karbi Anglong ke wani hala so ek pan ke modify ve ate mahala so teng lo te 5% ni lo bang harulong bang poweji hala bang aron ke semara teng kita 6 dolo teng kan bulan de itu kan bang haru isdai bang oklem mu kita na 100% claim di la so teng kan deli tung lang ko na chitai la peni tu na chetan dun rek ni Joy bo. Ini bang kan ini MD ban sing kilong delo. Bang apa dah? GM sorry GM. Kalau Longsing B. Langli. Bang apa masih? Deputy ban sing ni cetong lo Langli. Kan kadang kan lo so teng ben nanti. Naina ni ba tu meeting cetong kami nang ko. National tu people documents do prepare no. Ande ison alam deni. Na tu pula. Naina ni meeting kan. Naina ni meeting kan on ma do relevance document. Panggui kungri nang itu, isi separate dokumen juga no file pen, kason panggui kungri. Kita mesti kita katakan itu, naina ni lam senang sampai, nanti joko itu kita. Nanti itu dokumen prepare pamit itu, non son tu mesi lah son gini. Mau ada presentation kuman mati PG, nah ulai vet. Lah betul, lah pen advertisement lah tu abigang sam kami mail dan ang logo nanti, kalau so mail copy xerox nanti cipi kau, deh, along lama, lah cipi kau untuk ni tu mana isi file lang cipi kau xerox tu dia, angka mohon 11 ni cok, 9 ni cok kita, ni kan Mama pelopon ni nem Anton kan sentiasa kita. Mama nak cuma potong kan. Teman das, kalau teman aku ni kan power playing ate. Intar po ang ke permanent pipit. Non ni pun kana ton di betul pen. Yang lok tan andala so accessibility bang. Nang claim DP avida. Dulu tadi itu betul betul payment sama nang pom un lagi di AESF Assam Electric Security Force tu boleh ya. Pram ka amhane tektang lo. Non ada habildar ini beta dulu. Ampere la supen non security of itu putin ini tu tuan makin nang silpon. Non tan itu mata fix pi po hornu bangke non dak tu jodali. Mai bila tani dibom lo. Ini tu station ke thong ke sibel. Ada kapilun putin itu manda ke ti potnya pil dan lakal hai. Ini tu mana kena kelang lo tasona lo. Di private. Kau naik bang. Di private. Oh.
dah profit yang naik dah kalau terbilang. Buru ba mo dong yang ba? Oh, sini. Nah, uniform itu. Hah? Uniform an kelang ni. Buru kenal dah malam ah? Oh, buru. Kiba kobo niki? অলপ বুজিছে মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আপোনালোকৰ ইয়াত ধাৰণা বহাৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিচিয়ে এটা মিটিং কনভে কৰিব 9 তাৰিখ তো 9 তাৰিখ দিনা আপোনালোকৰ সবটো যাব নোৱাৰিব 5 জনমান যোনটো এক্সপাৰ্ট আপোনাৰ মাজত যোনকে প্লেচ কৰিব পাৰিব এই কিজন গলে হৈ গৈ যাব দেই তাৰপিছত মই যোনটো সিকিউৰিটি এজেন্সি এই গুৱাহাটী বেছ কথা কৈছিলে তো গুৱাহাটী বেছ যদি আমি তাতে অফিচত যাম অহাকালি কাৰণ 9 তাৰিখটো মই মিটিং এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰো 8 তাৰিখ আমি দিল্লী গুচি যাম 10 তাৰিখে আমি আহি পাম এটো কাৰণে 9 তাৰিখটো আপোনালোকৰ থাকিব মিটিঙত আমাৰ মানুহ থাকিব পাৰ্টি হৈ যি হ'ব মানুহ থাকিব কিন্তু আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰো মইতো নাথাকিম হা এটো কাৰণে সিকিউৰিটি অফিচত আমি তাতে গৈ কিনি ইনকুৱাৰী কৰিম কেনেকা ধৰণৰ কি হৈছে এটো আমি কালি ভিতৰত আমি জনাই দিম হৈ যাব স্যার এসি কা ট্রেনিং দি দেখলা দাদা গোৰখা গম পাইছে ন কিবা ক'ব নেকি আপুনি তো ইমান সিনিয়র মানুহ हाँ आप बहुत सीनियर आदमी रिटायर कब हुआ आप हाँ 2002 अच्छा तो उसके बाद यहाँ में फिर से ज्वाइन किया सर इसी का ट्रेनिंग जी बना ला है नाले kenapa ini ta buat tidak mungkin amat lah NSS itu kan lah 6 mile lah sedih kau sini lah Surasnagar aru dam kan mana tu dah kan nang dam pin asal tu Juli ya MD bang tong itu ya tak jauh ni sir dah yang tong Sterling ya lang dah kaji MD है oh lah kali dah direktur. Asa ini dah nang tung kajet heglong teng tepi dah locality tum apa ribu है locality tum ta kopini lagi cusu kopini atum ta tu ma agi pula hai ने माने एमएलए dia lam ta sara tum han tha le lai ta ni metang bene appointment long le dat hai MD fan sa patre ka MLA domati ala MLA teman ni tapi appointment apa tobo Athar sir ke ini tadi tum Delhi dah napet mati nangdun mathan ini Kau deh, andang ciri hoi lo, rang kit lo, nang tung lo, rang rek ning besi. Chelsea jindabad lo sir. Nang ni lo.